මිදීනුගේ මතීග algon men saabitu mattaka waran hivwar korajje algon mehem me dannawani hama mikahala zuwan eta bævaru moonutake algonduge hayatuge terega ves algon menna diinuge heo visnun libigen ekankama visna fikuru kuram feshi hisabun feshigen eta bævaru tariye ara ossij eta bævaru tariyen ara ossij algon menna e taritaka meduga wara foni ummidu takkuri tarita ossi hingajje ehmwima Allahge rahmata akuga hama ekahal eta tariye adives hama e gotuga miyada hamiya daanden ves ekalange rakkaateri koddevwa febave ehmwima mi haqiqataki hives nokora kahala iman tar algon men amilla nafsa e iman terikama ebebe fulunge huri e deena lobi kuruma ekankama detereka visnalima amilla nafsa algon men deeni kankama faruwa kude hiwa hisaba gossa tibi bay kudin bay ngahon miyadu mi madanugo fenna kashenne ehmwima mi hagigatuga wara serious nazuku kamen astu ehmwima mikama detereka visnalan ebeje iman kan mihaya libe iraki haasagotege zuwanaka mi iman kan libijjiya miti wara warugadeya emihaku bala gannane wara gadeya ena visnen aslu hagigatuga mujtamaegga ena kurin ulemunda gossa onnani igine fahara eggudakavves deena ratte diriulu menno mulin viyanuda kandathoge terega gelli magfuredi viyanuda fahish amaltakan ara gannani ekkawwantakamaki tauhidaki akhirataki suwarugeki narakeki kontan ekame neengi ule hayatuga waki hisabaka daatana kulliyaka mulin ehen duniyaka miha lohuluwe hisabun ena warugada iman kame kulliyakan annane ihsastake enan eba ade enaya me Allah kuttamwuma warabboda beenumwe adi ena kure fahuri bodati faafataka kurige hayata meduga warabboda derave wa mi nazuku dandi waluga mi iman kan uturi ara ganna dandi waluga mi dandi waluga e anna iman terikan ege rangalu hamaga damahattam masakke kurun ei waram muhimuka algon men vegen nowana iman kan uturi aragen as bogitake jahala fa den alun hindigen dabayak mi visnan jehekamake warak gina pahara josha foriga iman kamuge lazzatu libunima den asluga mujtama algon medenne ve mujtama ki komme algon men miharu me diriule komme mujtama egga ves viyanoda etak kamaka deena duru etak kamaka mihin hingane kulliyaka iman kan timanna libunima ena mi fennani mujtama warak viyanoda warak gos sifa egga warak kamunuda bayge gotuka natija egge gotun enaya mujtama ga huri viyanoda kankam bodoma ekkon ena muli mujtama ekkon gos kura hisabadde ei gos kantatteken hurima ehen namues meenayan e anna josha e iman terikan ilma adi emihaya libe tarbiyatuge terega rangala e nubele hettije kama waninama e iman terikama ki waguti echchaka vegen danalgon kurin denne ve waram maccha gossa den anekka nurakka terikama ki dashavvette iruga kurin nei hisaba vettigen da misalaka bay kudinnaki aam mudirulumuga kurin nubakon viyanudakon uluni namadaka sajida nujahanuwata emihunaki singiretu misaka nubomi ekamako iman ka maccan arafa vettun iruga singireta hamagen nonne huriki duraga hame vettun ehmwima mi kankamuga visnan huri kanka ehmwima mi iman kan astu libigen anna iruga ingeto mige macca rakka terivegen ilma tarbiyatuge aliga miti damahattan masake kuranjene astuga algon menna mi beenum waniki fori gandenno hamekani josh gandenno ei e josh hunnane zuwanum wima amma gotegge kan hunnane hennam wes meechaki ilma tarbiyatuge macca bina kuranje hecchen hennu niyaka mege faadan nukuran rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayat pula ekale faanuge muamala kuruma ekale faanuge mizaj kola ballawa iruga varat tafaatu dirulu me algon menna fennani algon menge tere misalaka deena lobi kura warak gina kudin
algon midenne bi gota kurin noba diriulu megga hurefa rangaluwa iran ena visneni war serious kon e rangalu kame dina deterege sir ekama e kan gengulen jeheni man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge shakhsiyat ekalefaano edekkevi namuna igguta erugarom vesruye eruhuri jazbatuta odumam hiwar kure fuhivi to etiba ruhu nati gentiya diya dunu ko sabit vela tinhatar duhe akha हेदविहा वगुतुता कीविहा कीवुंतका हेदवि फैसातका एयळे विष्णबला कंकमन्नु सिहेबला एगोतेगा हुरेबला කෙත්තෙරින්නායකුවනි අල්ලාහුකම් විස්නාබලා ෆොයින්ගොතීලිය විෆමිතා ගොයින්ගොතී ෆෙන්නන්තෙදා ඔයිගොතී මී කංගෙගේරු ගොයිගොතන්නූලේ අහා